delighted. Tumefurahi sana. So leo ni siku ya huduma. Weka na ingine. We have na muno makiria ndu wa kumana na kihungania kira kirareo gya COVID-19 andu aingi marakorwo makometie ngari ciao ni undu wa kuremwo ni gucithondeka ni undu wa gukorwo wira na gwe marakoretwo mahingeirwo na riu ni hoka muhonokia uria muthenya wa umuthi twamubatire twamwita mutha tondu ni aturuta ukombo-ini wa thina na nigetha ndu turenda kwaria uhoro wa kunyitana ta andu a matatu gwa kahinda karaihu andu a matatu makoretwo makioneka ta matari andu na gitumi ni tondu ni tukoretwo tugayakanite na koguo ni turaririe na rori rumwe ati ni tukunyitana na nikio twambiririe mucemanio twene okuria Kiambu tuthiete uguo na riu tuguku Nyeri wiki no roka turathi mwena wa Naikuru na nigetha tunyitane na nigetha maundu maria makoretwo magikika bururi uyu andu maikara boardroom makenyua cai na magika maundu maria mangĩ makauga maguta ni mongererwo magaikaranga makauga ni magutweheria kuria tukuagira twenda kurega ni tondu andu ria me hamwe ni makoragwo na hinya na turenda kuga on time round tunafanya campaign ya sisi watu wa matatu kukua kwa top leadership. Tunaunganisha watu wa matatu wote wakue kwa mwelekeo moja. This time round hataki kutumika na wanasiasa vibaya. Na sisi kabla mwezi moja ndio uchaguzi uende huwa IBC national hiyo kura kubwa. I think watu wa matatu kwa tumekutana sisi wote, tukao tusha make decision ni nani ndio atakuwa anatuongoza pale mbele.